Aner malaken yam kanas diala konten barwani linguaseme biya kamal. Jawaban linguaseme balamandan en lerode ke kwi kwarne Dr. Riek Machar. Bana report mishalat bana jelinkel. Ano Dr. Machar 118 konten nakaja kan 18 konten lokaja. Native manaken tila jenbang 1% ki jenbang 1 wikura kan warin kono naka Dr. Machar no kana lora tela mien mi chakamka tela kon mi chakamka kana ko koko yo kana ko moy kemet no kana kalojen kelu ashiwote meje kana ka Dr. Riek Machar ndo 10% ke wal wikurka no kan Dr. Machar ke meda dana kam kake no go mo shinok no kan Dr. Machar ko moya kamet yunen to ngwana kono luka Dr. Machar tinkut ke Dr. Machar orudi andi atikan gwanaken gan maniken to don gorka kwer ka don karan mo ke position bagak duna mi charan mo ke position be Dr. Machar beje liak be laro Dr. Machar kwer magwa Dr. Machar amagwa gwa da danen charan de namo chawi kwera charadian chalat gwalde chiang mo be jogda be jewel be laro Dr. Machar amjek kani di shit kado to kan wari kani di kona Dr. Ben wari Dr. Machar ngwana ne tin wakaje duno ne tin kona lokaje ka 10% kani di kona shunkel ka kum selbi ke mi yadit ka kan nas di alam kon ten Dr. Ben wari mugi kona konten charen lat liya di to doran akan ne tin kona la 10% ti loka Dr. Machar kanada kon tin yar ka don wari akanin wari diyal akan no misal bike mi yadit kami shi guje komplani ken kita kon lat ken ka biyo je gano rudian kene di gorno position ni moy ka kwak moy ka yo sel bike mi yadit ka jo kan wo ya daga dorun ane kundi ala ka gwangoro di nyamda ka shim shoka an be moy ka yo be moy ka kwak daran shwa jiena chewen ka nien we dor wen we kanak ka jo kan Riek Machar mu michelet ya Riek Machar mu michelet ka ya ki adul government dien e char dien chalado ki mu michalade Dr. Machar mi jak ko di na noko lokan Dr. Machar ke kwiko chaw mi kemet jen menen yene no 90% kanete kolan were makka Dr. Machar genet kono kwal displacement wale minen jene de konti ko refugee camp ne de manaken ganwari te joyce ke ki ko aga displace ka nugdin ka Dr. Machar ka gor kum self kem yadi do de ko ren gong chok ne ka ke de kan chok de kan shem kan were kono chok ka 10% tin cha Dr. Machar lo kanete kon na kan were wale ba ko kap chong ni ki ba togdi da me tin yu kan ideal mugi en jongle state ke lu shadda ka kum self ke me yadit ka kwi Dr. Machar mugi yen apana shadda self ke me yadit kanan wareke ka kwi ko Dr. Machar ma ka jeken mugi yen unit state shadda bane ne to wante ka DP cam a unit state point mi yen gu yen tenen wartan karodian tele jang meritin moda ba kan warto chaki influence kum self ke mi yadi moy ka yo jo kan no kwa preach ke la da Dr. Machar la da jor Dr. Machar atel gwasa dun ko cha de support na mo milat kan tam ka jan gwasme Dr. Machar kan men kan milar no lokane di al kontin la kwar la lar ni jengo kuin kwar lat ke je mineti kon la junubin buga kwar ken kono makkan ka bikan ga kwany kana laro ba kwar ba jika bom kana laro noka kana jikko ko yo ano bi kula nok
lada jenone di algor kono de ka par ajen do badana lukani dak machar anetin content kelke kum self kem yadit mil arga jenone di jen bangwan wi kurkan wo nokan dak machar odi lengana me neri ti chika de mi neri ti ka ordinary citizen ka jiwi nikan nokan dak machar ka rwai nika ka letka tim kona lade koran maka jika manana bere luaidu gwade dan medak selke mi yadit medak sa Sudan ke 2013 gwade nagan weratin je jola do nene mishet ke 1991 chero de binyo ko mulo jarode medara medane ga kene dakma char e wudi shalka me John Grenda Mabior ajenen were ke tel gwat jen dakma chara tel gwat ka dakma chara gor ko dagma char che bonon wona na jeno gor jeno bina bin shongoro dien ke self determination bana mo cha gor wuri shalka me John Grenda Mabior chomo che go John Grenda Mabior jeno be United Sudan ta jogo no shikona be gor no bana gor bana shongoro dan liya ko ngok shong na kera lane de ko la jinubin na me e shandar ko char kan John Grenda kan jenok kay kon yalla ngaje no rew wecc ka sa Sudan na ngoda kan Sudan independent kan jek ci pem di terriar ci liw ka kuy jala mite kon te lo ko jeno de Sudan de shonkoro ade dina me ci dagma char me ci la no bi na bu shonkoro dien ci dagma char ci jala let ka chwa independent chwa jek of course ci dagma char le de ko war ci ne di al ci let gwase dan me look John Grenda Mabior dilo de ko ba cholno che Sudan che jarwach dagma chara jugo no ngwano de kon chonga la Southern Sudan ko doran che je ka cha de ko gwam bar na wi re doran ko to kon kaliya to kon ke min roli ban doran ban jelwang kam rai kone ban jelwang kam mit kone na mo jen mission e dan bi dagma chara ar ke je kan ne diale kone be karar gwase dan mi to tobin ka ci John Grenda Mabior ben jien rame cha kwan self ke mi yadi ci dagma char ci dagma char ba chole ne bet ko ne je no ngoti election dagma char tel mo gore ba kep ko bom ko ne je no ne content be future South Sudan bi den tamai ka ne kon la citizen ne rewich ne de content be char no South Sudan be we gwada dian ki be wen yamade ka ne ko la citizen ci ga politician ajan kele mo ka dagma char dagma char che goro South Sudan de jarwai ka bom a jeneten kwadi al kondre ka South Sudan a wene ka ja ba ka gore netin kon ba ka kwanya netin kon tila jinubin ina tele rami mo mi bilar no en ngagame e bo kwen kwa kwer ka bom de no dagma char jenene a jenen national election alat ke je binedi albiga para jen mission dan tikitin bana me lo ke je kum self kem yadit a jene jo jana a jene naga na ka 2013 a jen me te dagma char ke je reti jenen tama murai konene en wale rochi wuri chalka me self kem yadit so gor principal to konte lat ke John Grenda Mabior ano mi kon gu kona during liberation struggle chinere man chikalu ko ngoda en wala ngod self kem yadit we gam nagana ko walte to gono de South Sudanese ki junubin de kan kwarken nokkan ka de kan ga kwanya lakan do no look self kem yadide dakama char mutere ti jenen walle tere ti jen ka ki freedom ko man ladan wo de ne ko na junubin de ga kware de kan kwanya lakan ajen do dan tere ti jen ga telam do dien dagma char no ga je purely chotene de ko ga teram ko ka yu ko jen tele je yu daran ko ka je ani self kem yadi non kum Uganda amen rapid support force ko ba yu support ke ba kum no ba je gang dagma char jen the only leader mi South Sudan bi no re mala na ka je purely chi ku yu de kamana duno na ka je ka changoy de kana rwai ne ka ko be South Sudan be nang niam